Ütügehenen күндү доғыттар, ытыктабыллах көрәтчілер. Эхигини сақамугун бир бастың чулуу ола, сақа литературатын төрүттеспит классик суриятчы, тылбасчыт биллер общественной культурной деятель, бөлүхөк Анимпадис Иванович Сафронов алампа атынан общественной беремейни туттары, өрүләк сергер туомугар алампа айыр түмсүадыттан уруйду айқалды көрсөбүт. Бүгін бейеқі ураты да құдулақ күн. Анимпадис Иванович Сафронов алампа 1935 сыллаққа 6-ні хүрбекі күнігер ағайренәға хебескі хуриятчылар союстырғар тухайын бейтін литературындай нехелесвадеттен кирпит өптен ағалы сұрылы бұд бастың драматическай емниға кене атынан біремені лоқтурға көрдіхін кәресетен қалдырды. Бүгін сүді кихибит алампа кестіла. Баға саната олыққа керер үтіө кеме тосқойды. Алампа атынан общественной беремени өрүләк бұғыға майгыға туттары сейрі тома ағылыбытынан әйгіні барғытын эсүріқпіттен әғірделербін көңілләң. Же ол тәрәхіні ақтан санаан ағығын. Бұлырын батчаларға әтенні 14 күнігер театр сылын чарчетінен алампа атынан общественной беремия анмаңнай ғытын туттарылыбыда. Жачақчы бәр тәрәхін болан аспыт. Бүгін хүрбе бирис үйе аяр эдер интеллигенцияты чуалан алампа дейін аяр аммақ түмсүйті культура, искусствой гетигер сеті хилақты күрелі қамсығыл жар уан бастыңтан бастың чағылқай аққа алампа атынан общественный беремені тұттар еқпыт. Бу бүгүнгү жора кийхага туттарыллар алампа общественный беремия статуэткатын Николай Чичасов ис сүрагыттен кыһаллан мөһөллен төчүен оңор бутугар мактанабыт. Ол күрдік жүйлүр сүбе бахарытынан беремия уан номинацияға туттарыллар. Дархан Уюхут, художник года. Урантыл, литературное слово. Бастың ырыаятчы. Автор – песенник. Кылан жүріскен аятчы. Композитор. Кейнейкетін чөпчал үліхеті. Кинематографист. Чағылқай артист. Лучший актер. Чағылқай артистка. Лучшая актриса. Дегеттер режиссер. Алампаға сүді беренілі. За верность алампа. Уғылытчылақ драматург. Иңери әпчіңірдәчі ден Дархан Уюхуттуғынан әмет еққасыр. Кырдік тағаны таланна құдығынюк ол күрдік. Тугу барытын кеми бағарар, ис жеңін солтатын өтері көрін. Ойулур, жүхіндүр, тилиннерер тұпсарар кықтақ. Бастығы номинация бұд Дархан Уюхут атын ылар Семен Кириллович Прокопьев. Бастатан тұран алампа периметр тексеппеттен улағаны сойды. Катаспета өттен малла. Онны бастатан тұран қоланыта сөмістірін правлениетігер мақтанабын кенет еріп болуқтақтыр. Онтан алампа периметрін комиссиятеріне мақтанабын кенекі көріндір. Олыстан барып болуқтақтыр. Бәйім Аллағына 1900 Сәттон тоғыз Аллаққа Сурикаватын Москвата айын суды бітірін. Келек беттен ұскоптыра өләвдің жүрден тақал болды. Ортығыр ара сөйлеметтен ордаған. Ондықтан білеген көңіл болан, кей араға барың ұрып ұлт болан ұса серезімден ортын бұлан көйелдерді. Менің құрастаттақ болар еті. Оны білеген бұл
Sana laureattırı ne apıttan istimeye kadar. Устаруну самоголур у сурантыллах, тоң мууху тостурда туояр тамарон тойуктах, ирбети ириеретер имеңнәх тыллах, алжаммыты абрахты саңарар амырын алгыстах, өлбүтү өрө тардар өрөгөйдө хөстөх, күһүнү көгөрдөр күстэх тыллах, едайдыгы хиллетер иңселэх эмигес тыллах. Урантыл 2 номинация кыйылагынан болла Наталья Михалева «Сая». Көмүс чараң бихигер, күннә халас түйігер, тебер сүрәк кәриете, турар эте бир серге. Кохон, чорың соғытоқ, қолы бұрын саната, комус тыла тоғыз, турар эте бир серге. Мен жокускеге келен олықсуян баран тааттаға аан баста кысыры бар. Қаянда алампа төрөбүт, алағығар сылжыбыт, сүгүрүйбүт, кихеден баға ыра санабын жулухан туран толар бутум, онна саңа кохон тыынынан, тылынан, эйитинен итинник ийтиллен тыллан келбитим. Онна алампаға аянден саңа берини саха телевидение тыгар тахар бутым. Комойоқ ехен Анимпадис Ивановичка сыгыан уруттағаны білігіндағаны тутақ соғыз күрдік мен көребін. Қайдағара кенене аңардаста болуата қолығын, жақтарға тапталын, әренеңі өйдөхін бар, жеңе кене кихи бұғытынан керетін, бұхарылақ түгенлерге олық кіржігін, бар жонын тұхугар, күстәқ санатын қалбарибат көні, сүннін бігі білектәқпіт, өйдөқтәқпіт, оны бігі қолыбыр оңыстықтақпыт. Ол туыттан тылыс білімін доктора Валентина Семенова үлелерін Нұрут Сурячыта Егор Неймохов араманын ағыққа мен кихи болбут таңара, онна таңара болбут кихи ден документальне кейнен әме бұл кенелер үлелергер олығыр бұда. Көй суыстан туара турар, көк суыстуын өйдөһөбүн, уядыя уунар эли, соғын билер күрдікпін. Табырыңын тая сатан, тақ жарбай бүттүйнәғім. Арылынна кистелеңің алампа ден аттаққын. Айыр кутум арыллытын, елбіс ияян киритин, ән мегіттен ирдән түннік, ортотуттан түспәккін. Мен қоспар түннік барын күрдік, ол түннікке қаллан көстерін күрдік, ол қаллантан сұлыс сырдырын күрдік. Мен алампаға әме дағаны чугаспын, әме дағаны ырақпын. Ол үрдік сұлысы бүгін түйін, қаян дағаны мен түннік бәреме чағыл отын түхәре сұхымну ойню ден әрелләқпін. Мақтал болын әйеға. Эһиги ыллаң, кытаатан ыллаң, ырыгыт тускулаак доргоно, улуудойдулар улагаларынан уордаах этин курдук, уорахыян доорахыян утуйбуттары уһугуннардын, сыппыттары турурдуң, умнубуттары өйдөттүн, уруйдарын буллардын, ыллаң, ыччаттар ыллаң, мен ихиллем, истем, үөренем, өйдөм, үтүктөм, итенне багар, эһигини кытта, ырахтан ыллахым. Бастың ыры аячы, автор, песенник, быйылгы жыл кыйылагынан болла Василий Степанович Парников. Үтөбүнен республика аял союзтарын представительдері Сахар республикатын ырыда аячыларын союзун представителі Алексей Васильевич Егоров, яқаймен бұл алампа атынан біліскет түйербекетер мархамақтар бітеддебін. Мен 1987 асыллаққа ұлы спорт өмірі ден естеп түпсүрінтерден өтен келдім. Онына беген ағуған темелігіз аятута хаджалар. Кейлері білдірелерінен мен бұл түйерден 2 ұлыстата үлілен сәттіренігі ұталан көпіді ғоқсанды чәттетті кенен отырдым. Бұйыл сайын бұл бұтылға жаққа Алексей Васильевич Мұты өмірі түмсі республика бастың түмсі болдырден қайғабытынан қанаттанан өлейхілі бұд. Онына бұл алампа тылығар үрін толы мөлбәстүрден үргені бейге қырыстама тейінай айымне бұғытындан
ансамбль был аталябын огудду бүтөддөн асылы буга садистарын да Аллах каллар оны хорга да хаста колан Аллах каллыбит онуттан бу үдүгө кепиттир гена кадратүрүлей хатак бүттенерин табин Алампа барахсан суруйбутуну, ағысақтар айыттан аналлах алгыстах, үсүрүн жөһөгөйттен өрөгөйдэх үретилэх, ыралах ырылах, таманнах тойуктах, ден кылан жүрүскен аячыны жөһүйөккө себеп болу. Кылан жүрүскөн аячы номинация кыйылагынан болла Кирилл Петрович Герасимов. Саха литературатын түрттеспит, сурьячы, драматург, поэт, общественный деятель Анипадис Иванович Сафронов Алампа атынан премия комиссията бу улахан бачоттақ премияны анабытын барға мақталбын тердебін. Онна бу премия нылбыт искусство экетер бирге үлели сылжар үлехеттер бетін коллегаларыбын ититик истинник ағадделибін. Онда бағарым әті үсті дағаны сақа культурата, искусствота сайда турарыгар никитин тахарылақтык үлелер кетігер. Онна бағарым әті бұл берілі үттік премия. Бихеқа айыр жоңға сана күй суған. Сене бен үсті дәбі сетігіләқ айымнелары айы сыджар бұтығар ұлақан терек болын. Жаллах болын, рой болын. Ким келағайда бәкке кепсей, икке тақтақ, әгелгерен, әрейін бұруйын, ороху кихи оңнулақ олығын, ороскоттақ күннерін, бар жон, бар бұт батталын, келер кескілін. Бука нығылық ирді білінен кейнәхеттер кепсен, көрдірін әрдіқтері болу, кихи барақсан сірдәғ олығын, әрейінің бұранын, түхүйдің тақсытын, толбатақ баға саналарын әбетер кескілләқ сырды кыраларын. Келіңі сылларға чуалан бейгі республика бітігер, кейней гете балысқанлық сайдан әрерттен, бейгі бары дағаны өрек бүтін өребіт, кен тұттуқ бүтін тұттабыт. Инникетін дағаны сақа кейнете, үйіне сайда, үрдіктен үрдік жүп чаллары дабая, сақаны ар-сарға атырда тұрдың ден алған тұра. Кейней гетін чүпчал үләхеті бастың кинематографист ден номинацияға кыйылагынан болла Дмитрий Леонидович Давыдов. Я приветствую всех. Очень рад, то, что премия в этом году досталась мне. Это большая честь. Я также хочу поздравить остальных, кто получил эту премию в этом году. Всем я пожелаю, наверное, беречь себя, главное здоровье. Ну и в то же время нам надо думать, что нам делать дальше. Все-таки надо идти вперед. Время сложное, но это время для каких-то новых шагов. Поэтому я всем пожелаю делать новые шаги, идти вперед. Спасибо. Алампа үйелі қоғануғар қой бұтыну, ыралақ, ұпсағай ылламыра сырылақтар, тоқтобат толыру, туйгундырған тойықтақтар, кечерәбәкке келер керек ескіл кепсәннәқтар, урайбаққа ұхынны күхутур, ұхын ұйгу қоластақтар. Ден бейгі театр бұт кейнебіт бастың артыстарын аттыр тоғастақ болудығыттар. Чағылқай артист атынылла Роман Романович Дорофеев. Үтөкәнен бу премияны ыбыпыттан наха үйердім, долгуйдым. Әтергіл кәтәспәтақ өттібіттен болла. Олеген мақтанықпын бағарабын бу Алампа союзинчилеттерігер, мақтанықпын бағарабын Саха театрыгар, союз театральных деятелей, оннаттан білден тұрыр учуталдар бар. Меген веретен бу арты соңғар бу күтігар. Мақтанықпын бағарабын жекергенмер, мақтанықпын бағарабын бірге түрәуіт обайдар бар, ие бар, аға бар. Баргатыгар барха мақтал оны түгеннен туғанан бу брастырга бу билген хамы рахан коронавирус кемигер үлели хамны хижыржаңга улхам мақтал эги бар болаңыт бу ырыны тоқтотуқ буттиханыбын оннаттан билден турар беги артисттар бу көрөчүбүтүн кытта көрсүспөтак битине туох бутре тийбет этергылы туохара санабытын этиях битин
бу сынын өңү, театрын өңү, пьесан өңү кепсетиях битин наха багарабыт, ол көрсүгүбүт кахам боларын ден наха кетехебит. Онон бу пандемия астын, ол кенеттен аспатаганы даганы хим бир хахан бит, хим бир каян даганы бухылды көрсүгүбүт биттен эренебит. Ол курдук эрене кетехебит көрсүгүбүтүн. Оннотон премия бупуттан наха беребин, эсе битти көрөтөбүн. Онна баргытыгар барха мактоо. Этеңге командир. Чагылкай артистка номинация кыйылага Адамова Афанасьева Айталина Савична. Алампа атынан анал белейни тутан сүргем көтөголүнне долгуйдум, үөрдүм, жоллоннум. Бу мен аяр үлебер өссө бир үрдел онна ирдебил болар. Алампа атынан үрдүк анал белейни олоктообут аяр дүмсүүге. Багарабын кытааныгы здоровьяны, тус олоккутугар жолу соргуну мактанабын. Алампа өтө көрөнөп битини суруллубуту муньян суолталыр, койуллубуту комуян кохулуур, албыны ахар, алгахы булар, коргутуттан куттаммат, кодуот косуухут. Бастың режиссер номинацияға кыйылагынан болла Макаров Юрий Алексеевич. Үтөкеһенен бу Алампа атынан общественная премия олоктообуттарын былырын истибитим. Билден туран каз бидди бу театр, литература, культура эйгетерүүлери жанырго бу хүддак тухалак, оттон хүддак солталак премия. Алампаны театр деп боллакка то мен 1999 жыллакка Нюрба театрыгар амбастыгы спектакльден турурап бар. Алампа кохонорунан кирден спектакль туруп бут. Онто хагаламыта мен бу театрга кетер бем саңа болбун. Отет саңа болот кайыскабын үлелир стилбин көдүрбер соолум арылды бута. Онан болоттон Алампа миген олуп берен инники артыкпын ыян бербит хориятчым убайым куддуханыбын. Онан инникитен бу премия далахана кеңен жон өйгөр ханатыр каалам тергилотун Алампа бәтәппин куддук норокко чугахан нороттан тутуһун норокко тухалаан диэн эппите бу премия онтон дивиһе курдук көрөбүн. Онун ти норокко таркаты өй сана духовнас бу ити барыта килер диэханыбын. Онан барыгытыгар мактанам турам инники үлөгатер ситихере багарабын. Ырақтынып сарар ырыхыттан атыммын, күннәғіні күйгінір көннірі көргөтчүбін, инникін етер ичән бол батақпын, тұставытча тойар тұрорбақ жаллақпын ден. Әбетер мен ырақтын ыяқта ырыхыттан атыммын, ытча жоңға ыллығы ятчыбын. Мен сүнке қантан сүріннәқ бол батақпын, Sühök jonga süve beretçilim. Men ecen ayıttan etitim soğ, eder itçakka ekkaya etçimin diyen. Алампаға сүді берінейлер деноминацияны туттарабыт Попова Галина Семеновна Санаяға. Алампа премиятын туттарбыт 2 сыла. Ото соһойдум вердам ди. Кихи оловар Алампа тиитинен халайтарара хүддэ халбэк. Оловара билген биһиги бу үйнер сүйүөк көлүөнэбит оолорбут үтчэ тыраассака буолалларга кыһаллык тустаакпыт. Мен бир бэймынна жугуһабын. Аны Алампа этер бу Вел талақ құрдық үйінен үрден ербер ақтақсаға өрдістіндер.
итини тутубуок кайын диэн ханыбын отчого да төбөлөн түмсөн тураммыт биги хакабыт тухун турулахар бөлөк жоннак болуокпут инники көнгө хаджар итинеттон элите да диэн аттылар интеллигенция да дииллер инники көнгө хаджар тумус жон дииллер итигиддик болук тустаакпыт оннук жону болан арааха биремелииллер тудиэна ми ханыхпын багарабын онна ити алампа этеригер мандык бар туокка да тоyon норот норотка тухалан нороттан туту Улуу лампа хуриячы быһытынан бейдик хэмэйдик даган этиннер биллен турар хакатын жону хергете кини сырдык атын эдер таланнак суриячы поэт Гаврил Андросов акаарына диэн лампа аналын анаарытыгар этерини алампа норот өйдө бүлүгер жиңнээх боотур бахылык уанна баксы ол ата сүбэхит учуутал норот духовный лидері болар. Билигин биһиги самай солтала онус номинация бутун туттарыбыт. Бастың драматург атын ылла биһиги бары ытыктыр кихибит Сивсев Айсен Дмитриевич Айсен дойду. Добрый день. Очень отрадно, что я в этом году недавно получил республиканскую премию общества, общественную премию, как лучший драматург Якутии. Премия имени Анимпадиса Сафронова «Алампа», который, как вы знаете, был гениальным просто драматургом и поэтом Якутии. Но у него сложная судьба была трагическая, и это вот меня всегда, как говорится, огорчало. Но я получил эту премию, потому что давно занимаюсь драматургией, пишу, значит, пьесы, драмы для сцен театров Якутии, в том числе и либретто-балета. Вот. Мною написано больше 10 таких постановок, которые, значит, были поставлены на сценах театров Якутии, в том числе и, конечно, балет, 3 балета. Да. Но если говорить о драматургии, то мои последние работы, которые были поставлены на сцене Якутского драматического театра имени Аюнского, то это, значит, «Меня халлану-гото Манчары Багалай», «Сын вечного неба» Василий Манчары, «Тах поэт Орбита», знаменитый поэт Орбита. И вот весной этого года на сцене нашего театра тоже была показана пьеса «Сулус болан умайдын». Ага. «Пусть горит, как звезда». Это я написал пьесу о знаменитом нашем олимпийском чемпионе, борце, значит, Романе Дмитриеве. Я в прошлом году ездил в Жиганск, куда меня пригласили, и там написал эту пьесу. Но пьеса имела хороший зрительский успех. Я там был. Народу было очень много. Таким образом, вот я занимаюсь драматургией, но еще не просто для театра я пишу, для сценического, а я пишу еще киносценарии. Мною написано больше 20 киносценариев, документальных и художественных фильмов. Так, и самым, я считаю, удачным для меня это был сценарий фильма «Снайпер Саха», который был удостоен главного приза в Монако, это в Европе, да, и в Рязани «Золотой меч». Вот 2 приза тоже мы получили за этот фильм. Так,
И я сейчас продолжаю работать, писать тоже пьесы, драмы, но и написано уже 2-3, которые, может быть, будут реализованы. Посмотрим. Вообще, драматургия – это дело очень трудное и сложное. Не всякий человек может взять и написать драму, пьесу, потому что у этого жанра есть, как говорится, свои законы, и надо знать, как написать драму, пьесу или киносценарий. Это не просто как взял и написал рассказ, либо пьесу, просто рассказ или повесть. Нет, это не литература в таком широком понимании этого слова. Не литература. Это драматургическое такое произведение. Но я продолжаю работать в этом жанре, пишу киносценарий, пьесы, но очень надеюсь, что все это будет реализовано в жизни. Мы это увидим на сцене или на экранах нашей Якутии. Все, спасибо. Ортодойдуга ананан келбит кихи анал соолун тудухан олордоғына таңара тәңе болуын сөбін. Алампа ханаатын күйінен олоғынан да қастабыта дейін ақа биллиле қочонайдара санаталдар. Ол күрдік Анимпадис Иванович народ кен туттар уғылытчы сүгірер жонуттан биддестері болар. Қаяда күжімеғай күннерге алампағар келіннаққа кені оларын аспыт суылын ейхен сихилир ыттаққа айымныларынан ақтаққа кені әппет тылдарын суалтатақ қағанды сүппет. Өссірдік жәнкерен, деріңен, түбек суалтата арылын ер. Анимпадис Иванович Сафронов төрәбіт дойдутун народун ис сүрағаттан таптыра, өрі тутара, дойдутун жонун сергетин туғар ылжара. Ол күрдік бүгінгі кехәбітін алампа қоғанын тылларынан түміктір бітігер көңілләң. Таңараға сантамаң, итчіге әренімәң, көстүбәті көрдуемәң, ол оннугар, икке тақтақ илитин әпчіңер, истіңнік әренің. Өйін күйігер, үгістік үңін, кені көппәті көтүтер, көрбәті көрдірір, қамнабаты қамтырар, қараңаны сырдатар. Тоққа да тойон народ, народтан тұтуғың, народқа туғалаң. Қахан дөлбәді үббәтін, ұтчаппыт кені әппет тылларын, айымныларын аға біле көрі аттындар. Тыгын кырджаға сағаттан тымыр сұжан тылламмыт, тырыттыбат негіл жылғалақ, тыйыс сақа атыран, тыллан үйескен еғін, саргы жалы улаттын, хақалы хаңа хатаратын, хақамук айындын. Уруй, уйгу, айқал, талба. Алампа атынан общественный беремені туттары үтөгеске кубулуйо ден әрелбітін биллерен туран. Бүгінгі жоры кейха кыттыныл бұт айар түмсүлерге, сақа көрдірір ehtinерер компанияға, оны күрәтчілерге, баргытыгар барға мақтал бұтын биллері бүт.